Lakhain ko ratrok Duarbagori MEC Constituency angkang lakhahini geliki tirang arong diring lekhe arong sarbura singnar arong parong thom along JJM scheme pen keklem pon adimalong an KATV news apherangke Thomson tirang adimalong humri damsi koansi ketang tia puthak kahumri padodam Prime Minister Narendra Modi kaningje ber lake har ghar pani milenge kaningje pon alam the ahok pachiko ponlo lake jal jivan mission mate JJM scheme pen det pia phan mesian pen langke pajun longjia phan piponlo Lason si Duarbagori Constituency arada phan ta local MEC Anpar Education EM Richard Tok bibor iponsi constituency phan JJM scheme piponlo lesi Duarbagori Constituency along arong tinta pale pon laplo Lason si lakhahini geliki terang arong sarbura singnar arong diring lekhe arong along an KATV news apherangke Thomson terang pen kahumri dam ke thekdam longke palong thom adim ta phan trok sikep an ketang ponsi ke ong apherangke KATV kilang rada an phan kadom pajek lo kadom nilinon kedo Duarbagori Constituency angkang diring ha barlong sedolo pini nili ladak nang kahumri nang ko galam thela pohelo jai ladak diring ha bar arat aphan sarkar pen mate council pen ladak duinong giliki terang arong ladak JJM scheme pen la bangso rong arat aphan sarkar pen council tum kidu kilak la rong aphan kajin so pen ladak JJM scheme pen lang pilo la pen la bangso JJM scheme la ke 2000 pening ang bong sila bangso JJM scheme kim bom la non tang pol la sila bangso kitang la bangso JJM kitang pol la dak diring habar ara tum ning karong chipi asi pini la bangso JJM nili nang tum han na paklang lo Lasi local MEC Anpar Education EM Richard Tok bia phanta athepen ke ropo nangji ke sorsar kang tonangji puamat ke jongdun tot aret nangni puta habarara ta tumpen ningje pon rinsi nili non ladak kailun terang mante duinong giliki terang arong sidolo nili non ladak rong arat mante ladak rong asol phaneli karju po apransi nale meje thane kha Angkang harwing tipi. Harving tipi te nang tum labangso JJM scheme nang le lo labangso lang nang ipija mesin ladak nang le lo la sinang tum ko anen ngaro Ngarong pig do nang le da pram pe tangin dog ko. Kuma phala nang tum kiroji ke Richard Tok bifan si choro lo de Wan ki thek po. to choro lo Diring pen Thomson terang KATV news